Danes zaigramo na francosko-slovenska domovinska čustva. Z nami bosta namreč novi Twingo in Katrca. Spoznamo dva odlična partnerja za zelo široko interesno področje delovnih in prostočasnih dejavnosti, Ford Tourneo Courier in Toyota ProAce. V kvizu pa izvemo, kdo je prvi prišel na idejo za Volkswagen Kalifornijo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V nekaterih naših zadnjih oddajah smo lahko od zelo blizu spoznavali, kako povezan je svet politike in ekonomije v avtomobilski industriji. Seveda na svežih odnosih med Kitajsko in Evropo. Ko si želi politika pomagati avtomobilski industriji, ponavadi sledijo kakšne finančne injekcije, infrastrukturna podpora in to, da dobiš malo pomoči oziroma pohitriš vsaj iskanja dovoljenja. No, tukaj imamo v Sloveniji kar veliko izzivov, recimo problemov. In pa s kakšno finančno podporo, kar se tiče raziskovalnega dela oziroma raziskav in znižanja energentov. Čeprav Renault svojo tovarno v Novem mestu redno že leta uvršča med najboljše v svojem industrijskem portfolju, pa je gospodarski minister Han skupaj z ekipo moral porabiti vsa prej našteta sredstva, pa verjetno še kakšnega drugega, da se je Renault na koncu res odločil zagnati proizvodnjo električnega Twinga v Sloveniji. In tako smo avtomobilsko proizvodno, vsaj v tem smislu, postali spet zelo pomembni, kajti Twingo je eden izmed tistih avtomobilov, ki zna prinesti pravo mestno elektrifikacijo, kar se Evrope tiče. No, danes vam predstavljamo ne le Twinga, ampak tudi malo večjo Katrco, Končno. ki prihaja električna v naslednjem testu. Here it is, start the day. Wonderful e-tech electric. With no further ado, yes, some applause actually. Yes. A ste videli, kako malo prostora ima ta nova Renault 5 za zadnje potnike? Naj vam pokažem. Čeprav ima nova 5 5 vrat, je to le mestni avto za po vsej verjetnosti 2 osebi. Poglejte, tole je moja vozniška pozicija, imam 175 cm in takole so tukaj zadaj stlačene moje noge. In prav zato so naredili novo Katrco, novo štirico. In v tem primeru je 4 več kot 5. It was the brief of Pierre Breffet saying, give me some volume. How much bigger R4 is if you compare it to the R5? 4 meters 14, and we have a wheelbase increase by 8 centimeters. First row is same as the Renault 5. The second row has been increased in order to allow and to be more spacious. Seveda pri Katrci je bilo bistvenega pomena, da je imela velik prtljažnik. Seveda ne samo to, da je velik, ampak pri novi Katrci je pomembno tudi to, da je ta nakladalna višina izredno nizka, komaj 60 cm. It's basically 10 centimeters lower than any other car of this segment. You have 420 liters capacity. You can load your surfboard on this car. The front passenger seat can be folded 100%. So I would, like Exactly. And you have 2.2 meters long loading possibility. Like this. Exactly. You have 2.2 meters loading. 2.2 meters. Do we have the sliding rear bench? No. The sliding bench is usually used to improve the size of the trunk. I told you have 420 liters, which is big enough for use. Inspired and ultra modern. We take all the details from the icon, from the 4L, that we interpreted in a new element. The new generators will be seduced. I like that that you kept this original shape of the back. It was the intention from style to having some touch of the original ones, like you see the quarter glass, as you said, the angle of the rear, the shape of the lamps. The shape of the lamps, that's not the same. Yes, it's a modern one. It's a 2025 car. Okay. 4L we translate in an amazing front with a new logo that we illuminate. The next fascination is this grille. This is probably one of the most technical aspects in this car. This part, for example, it's
1.45 meters wide. That's a lot. It was a huge challenge in terms of manufacturing, in terms of performance, in terms of crash, pedestrian crash, and as well we work on repairing aspects. The idea is not to change all the components in one time. You have the headlamp. You have a logo that you can remove as well. The second headlamp. Inside there is a black part. You have the windscreen, and it's it's a multitude of different parts. It's not only a simple, let's say, shape. So it's also easy to deassemble and recycle. Yes. And also cheap to repair. As much as possible, of course. So this is only style. It's purely style interpretation fake. of the wheel. Yes, it's a plastic part. I don't know if it's fake, it's a plastic part. This is Typically French. typically French for the baguette. Yeah. If you like baguette, you can use it. This is 3D printed. Yes. Okay. And some other accessories also will be a 3D printing. No, kot vidite, je štirica v notranjosti bolj ali manj enaka petici, vsaj tukaj v sprednjem delu. To pa seveda pomeni tudi, da je narejena iz veliko recikliranih materialov. Kar 46% materialov tukaj v notranjosti je recikliranih. The canvas roof, it is something that reminds the history of Catrel, and we pay a lot of attention to have something big as possible. It's almost 1 meter long on 80 centimeters. The reason is we would like the people to be on the second row to enjoy fully the opening and to take pleasure on this car. You will see fully the sun on the top. Yes, I feel it, but it's not like a plein air. It's not of course, this is not like a cabriolet. S katrco smo seveda bili navajeni, da smo se vozili tudi čez drn in strn. In ja, tudi nova katrca bo primerna za recimo makadamsko vožnjo. Tudi zato, ker je od tal oddaljena 18 cm. Seveda, to je bistveno več kot pa pri petki. It's not a 4x4, to be clear. Yeah. Okay, but we also have an option that we call extended grip. We'll give you two modes. One is for snow, and another one is for all terrain, which allow you to go on countryside, and there is this will allow you this kind of pleasure. Of course, when you're taking this option, you have specific tires. You have all-terrain tires. All-terrain, okay. The wheels are? The wheels, 18 inch. 18 inch. Whatever will be the trim that you choose, you have only 18-inch wheels. We have enormous wheels, probably the biggest of the market. These wheels are positioned on each corner of the car, overhand on the front and the rear really short, and perfect bell-like position. Nova katrca je seveda električna. Zaloge v baterijah pa imamo v osnovni verziji za 40 kWh, v podaljšani verziji pa za 52 kWh. You have made this electric car lovable. You forget that it's an electric car. This was the aim, and thank you for noticing this. In Ampere, we believe that the transition to electric car should not happen at the expenses of the customer love for vehicles. If you talk only about environmental friendly and incentives, it's not becoming anymore an emotional purchase. What I believe is that you should not push the transition to make the customer, forcing the customer to buy EVs despite they don't want. Our approach is we want to make cars which are so appealing that even customers who are traditionally not considering an EV car are attracted by the car, and at the end they recognize electric car, it could be my future. This is twice the weight of the original. But today, this car is below 1,500 kilograms. If you compare to other cars with the same size, we are below. Trust me, you can check. The difference between this car and the Renault 5 is, in average, 50 kilograms, which is nothing if you compare the difference of size. Women. This car has been made to answer those challenges. So it was a symbol of freedom.
The Parisienne will be available. At this stage, I don't know if there will be a Parisienne one day or not. Maybe. You didn't plan to present us with the special versions of this car? Not yet. Not yet. Not yet. When we will repeat the Panamericana tour, I will go Okay, and film it will be a the pleasure. ladies. Thank you very much for this conversation. Thank you. Zdaj pa je čas za vaš najljubši avtomobilski kviz. Preden gremo na novo, pa gremo še na vprašanje iz preteklega tedna. Glasilo se je takole. Kateri proizvajalec je prvi iz Volkswagenovega transporterja naredil camper? Takrat se mu še ni reklo Kalifornija. Odgovor pa je Westfalia. Zgodba gre nekako takole. Leta 1951 je oficir ameriških vojaških sil, teh je bilo po drugi svetovni vojni v Nemčiji zelo veliko, kupil Volkswagen Transporter v verziji za prevoz potnikov in ga odpeljal k predelovalcu Westfalia. Na tem mestu moramo dodati, da si zgodovinski viri niso povsem enotni, ali je v Westfalijo z isto prošnjo in buljem prej zavil ameriški oficir ali nizozemski parček. A jasno je, da je bila želja enih in drugih enaka. Bulja predelati v tako konfiguracijo, da se bo dalo z njim potovati in v njem udobno prespati. Ker je Westfalia podjetje z izjemno zgodovino, njihovi začetki segajo v leto 1844, uspeh in povečanje proizvodnje že takrat super popularnega bulja v camper ni bilo pod vprašajem. Westfalia je naredila še kar nekaj generacij predelav transporterja, dokler se ni Volkswagen odločil narediti svoje. In takrat se je rodila Kalifornija. Zdaj pa k vprašanju tega tedna. Tokratno vprašanje pa se dotika avtomobilistično-motociklističnih užitkov. V enem od testov, če ste bili pozorni, smo rekli, da se Audi e-tron GT Performance vozi skoraj tako oziroma tako kot motor. Zakaj mislite, da smo to v tem testu rekli? Prvi odgovor, ker ima super pospeške. Drugi odgovor, ker je Audi lastnik Ducatija. In tretji odgovor, zaradi novega aktivnega vzmetenja. Lahko bi dodali še četrti odgovor, da je veliko Audijevih inženirjev zelo strastnih ljubiteljev motociklizma, ampak ostanimo pri teh treh. Glasujete preprosto, da kliknete oziroma poskenirate QR kodo in odgovorite, ali nas obiščete na rtv.slo.si / avtomobilnost. Novi Ford Tourneo Courier je po mojem mnenju zelo simpatičen družinski avto. Ima nekaj oblikovalskih potez SUV-ja, no, kar pa je za družinsko rabo še pomembnejše, ta avto je zelo prostoren in praktičen. Prva značilnost Courierja je, da gre za avto kompaktnih mer. Po širini je namreč povsem povprečen in enako velja tudi za njegovo dolžino, ki meri nekako povprečne 4,3 metre. No, tista dimenzija, ki ta avto opredeli kot prostorneža, pa je seveda njegova višina. Skoraj 185 cm višine vozila in seveda njegova škatlasta oblika se najbolj poznata v zadnjem delu vozila. Ta zajetna višina ne nudi le veliko prostora za kakšne višjerasle potnike tukaj na zadnji klopi, ampak omogoča predvsem ta velika okna, ki nudijo dober in zračen pogled ven in s tem lajšajo učinke slabosti oziroma večajo ugodje na daljših poteh. Po zaslugi teh izjemno praktičnih velikih drsnih vrat in višine bo seveda tukaj zadaj preprosto namestiti tudi kakšen otroški sedež. No, sicer lahko tukaj na zadnjo klop namestimo po zaslugi Isofix pritrdišč 2 otroška sedeža. Zanimivo je, da nekako širina te zadnje klopi ne sledi višini, kar pomeni, da bosta tukaj zadaj najbolj udobno potovala 2 potnika, 3 pa bolj zasilno. Družina z 2 otrokoma bo torej po vsej verjetnosti najbolj značilen uporabnik tega avtomobila. No, seveda pa takšen tip avtomobila, sploh v primeru opreme Active, vabi tudi kakšne rekreativce in nasplošno tiste, ki vam avto predstavlja praktičnega sopotnika pri najrazličnejših dejavnostih na prostem. Seveda bo v ta namen zelo koristna tudi zajetna širina prtljažnega prostora, pa tale nizek nakladalni rob, pa preprosto
in učinkovito zlaganje tele prtljažne police, ki je na ta način ne boste rabili puščati doma. No, tukaj pa imamo seveda tudi številne koristne dodatke in pa predalčke. Poglejte na primer tale nekoliko večji predal, ki je zelo priročen. Poglejte, takole lahko recimo van pospravimo kakšne umazane čevlje, no, po uporabi pa predal preprosto snamemo in ga operemo z vodo. To je torej dokaj robusten in preprost avto in verjamem, da bo ta ugotovitev številnim izmed vas pravzaprav zelo všeč. No, tej ugotovitvi sledijo tudi materiali v notranjosti, ki so takole zelo nekako trdi in robustni, pa tudi splošna zasnova notranjosti, kjer je zelo malo kompliciranja. Tu je veliko priročnih odlagalnih mest, praktično na vseh straneh potniške kabine. No, kaj pa je značilnost tovrstnih vozil? To je ta predal nad prednjim vetrobranskim steklom, kamor lahko tudi pospravimo kakšne drobnarije oziroma na ta način zelo dobro izkoristimo še ta prostor potniške kabine. Enostavna zasnova se odraža tudi pri teh dveh zaslonih. No, pravzaprav mi je bilo tekom testa najpomembneje, da sem lahko brezžično uporabljal sistem Android Auto. No, v tem priročnem predalu pa se lahko telefon medtem tudi brezžično polni. Pojdimo še na cesto. In v resnici tudi tukaj ne bomo nič komplicirali. Predvsem zato, ker nam pri Fordu tokrat niso ponudili kaj dosti pogonske izbire. Odločili so se, da je optimalna možnost za ta avto litrski turbotrivaljnik z 92 kW moči in to je zaenkrat tudi edina možnost. Dizel je namreč trenutno rezerviran za Transita, torej tovorno različico Courierja, kasneje pa bo na voljo še popolnoma električni pogon. Courier je namreč osnovan na Fordovi multienergijski platformi. To pomeni, da tokrat ne gre za sodelovanje s Volkswagenom, kot to velja v primeru večjega brata z imenom Connect, ki je derivat modela Caddy. Fordova ekspertiza se odraža tudi pri voznih lastnostih, ki so glede na višino avtomobila pravzaprav zelo prepričljive. Vožnja je tako udobna in prijetna, vzmetenje pa zelo dobro blaži tudi močnejše udarce. Sam bi si ob vožnji želel le nekoliko več moči, ki bi prišla prav sploh na avtocesti ali pa ko avto bolj obremenimo in celo vlečemo kakšno prikolico. No, če vozila ne boste preveč obremenili, se boste lahko pri mešanem ciklu vozili s porabo goriva okoli 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Sam bi priporočil tudi izbiro 7-stopenjskega samodejnega dvosklopčnega menjalnika, ki sicer zahteva približno 1500 doplačila, ampak je v primerjavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom na ta način avto precej bolj prijeten za vožnjo. Tourneo Courier je torej robusten avto, ampak ne cenen in neprijeten za uporabo. In na ta način lahko zaključim, da se bolj nagiba k družinskim enoprostorcem kot pa kakšnim potniškim kombijem. Prav zaradi karakteristik njegovega pogona je ta avto zelo primeren ali pa celo najbolj primeren za mestno in primestno uporabo, kjer zaradi kompaktnih mer ne boste imeli prav nobenih težav. Pa še kakšen pogled bo privabil. Kot zanimivost, predstavnik Toyote za gospodarska vozila v Evropi je predtem delal v Kopru kot predstavnik Citroena v Cimosu. No, pa še ena zanimivost. Ime Cimos je pravzaprav akronim sestavljen iz črk lastnic ustanoviteljic Cimosa, in sicer Citroena, Iskre in Tomosa leta 1972. No, gospod je povedal, da ima na Koper in na Slovenijo zelo lepe spomine in ravno zato morda pride nova Toyota Pro Ace v tako dobri ediciji tudi na slovenske ceste. Toyota je na trg gospodarskih vozil vstopila že leta 1968 in seveda je šlo za model HS. Toyota se zdaj, ki tega modela ne prodaja več v Evropi, spet ponovno vrača v Evropi na trg gospodarskih vozil. Spet nam prinaša en velik tovorni kombi. Ampak ta ni več narejen na Japonskem, ampak v Evropi. Da to niso 100% Toyote, je seveda očitno. Vsakemu Slovencu bo tako jasno, da so to kombiji, ki jih pravzaprav vsakodnevno videvamo tudi na slovenskih cestah. Zdaj, a gre res samo za
iste kombije, ki so dobili novo značko? No, kratek odgovor je seveda ne. Ampak predlagam, da ga poslušamo v celoti. Why is Toyota entering the LCV market? LCV market in Europe is around 2 million, and for Toyota, it's part of our customer promise. We don't want to leave any customer behind, so we want to offer in all PC and LCV a complete model lineup. Why couldn't you just bring Toyota vans from Japan, for example, into Europe? If you look at the top 10 LCV car makers today, what you can see is everybody is working thanks to an alliance. Volkswagen with Ford, you have Renault, Daimler, but also all the Stellantis brand and Toyota together. So thanks to this kind of alliance, we can better share the cost and propose a wide variety of products. So this is the reason why we wanted to work with Stellantis. We already worked before with the iGo project in Czech Republic, so we have a long-term relationship. No, vsi ti kombiji so zdaj prenovljeni, dobili so veliko nove tehnike, nove motorje, veliko prej dodatne opreme je zdaj postalo serijske, novi pa so tudi nekateri elektronski asistenčni pripomočki. O njih bo govorila strokovnjakinja, ampak zdaj vam pa enega pokažem. I heard you have crosswind assist. Yes, this feature will help stabilize the vehicle in windy conditions, which it comes quite in handy because this is such a massive car. Besides that, we also have the traffic jam assist. Like we have in all the other models of the lineup of Toyota, it works the same. So it's a combination of the active cruise control with start-stop function and also steering. All traffic jam assist should be in combination with automatic cruise control in order to work. Nakup tovornega kombija je seveda šele pol zgodbe. S kombijem nakup še ni dokončan. Ampak je pa lahko končan na isti lokaciji. Toyota s prihodom Proace Max želi strankam ponuditi različne rešitve za različne dejavnosti že takoj v salonu na enem mestu. To pomeni, da poleg klasičnega furgona, kot ga poznamo, se pravi s 3 sedeži pa tovornim prostorom, bomo že iz tovarne ponujali več različnih že izdelanih rešitev. Prvo izmed takih je tako imenovan crew-cab oziroma podaljšana kabina, to je še v drugi vrsti dodatna vrsta sedežev za 4 potnike, ki omogoča prevoz delavcev na gradbišče in hkrati omogoča tudi ta tovorni prostor. Druga taka, za katero ocenjujemo, da bo zanimiva, je tako imenovana izvedba caisson. Ta caisson bo že iz tovarne prišel ali fiksen caisson ali pa caisson z možnostjo kipanja, tako imenovan keeper. Dodana vrednost tega pa je, da nam tovarna omogoča ali možnost kipanja enostransko ali pa tristransko. Aha, se pravi levo, desno in tudi nazaj. Tako je. No, mnoga podjetja vendarle morajo še kaj nadgraditi. Ampak tudi vgrajeni dodatki imajo lahko Toyotino okrilje. Through our insurance program, we insure our vehicles, not just the car itself, but the contents inside, like the tools. So Toyota Insurance is ready to provide that coverage as well. Toyota v poslu z gospodarskimi vozili še ponuja tudi dizelske motorje, oziroma njihova alternativa sploh ni več bencin ali pa kakršenkoli bencinski hibrid, alternativa je zgolj 100% baterijski električni pogon. How high can we go with the battery electric vehicles in percentages? Yes. So our plan is to have 20% on our LCV model in 2025. So also the market share of the BEV vans will be around 20 in general? Yes, in general, yes. So we know the destination will be more and more battery electric vehicle, but the roadmap is still, let's say, to be foreseen. Kaj mi daš ekstra? To je tisto, kar vsak kupec vpraša svojega trgovca. No in v Sloveniji lahko povem, da bodo vsi ti Proace Maxi imeli leseno trpežno oblogo tal, že serijsko. In tega v drugih državah ne bodo imeli. No, ta verzija mi je še posebej zanimiva, namreč gre za 5-sedežno verzijo Proacea, ki pa je lahko preprosto s tem, da sprostimo nekaj takšnih vzvodov, enostavno pretvorimo v
dvosedežnega tovornega furgona. Ali pa recimo imamo to pregrado postavljeno kar nazaj in sprostimo samo recimo tale vratca in potem skozi ta vratca postavimo kakšne dolge predmete. Ampak saj za to pa gre. Pri nakupu gospodarskega vozila je treba preprosto vedeti, kaj v resnici želimo oziroma kaj v resnici potrebujemo pri svojem delu. Zato je nujen, dober, natančen pogovor s trgovcem, da nam bo ta lahko znal najti najbolj ustrezno vozilo, ki bo lahko služilo kot naš pripomoček, kot naše orodje. Na trg bo prišel novi Renault 4, po domače katrca, za katero so strokovnjaki za komunikacije zapisali, da gre za redefinicijo ikone mobilnosti. V ljudskem jeziku pa to pomeni, da bo nova katra pač električna. Poglejmo, kdaj, kako in zakaj je prva katrca prišla v naše kraje in ali med tistimi in današnjimi časi najdemo kakšno podobnost. Danes je skoraj že pozabljeno, a prve katrce so bile v Sloveniji, takratni Jugoslaviji, izdelane v ljubljanskem Litostroju. In sicer leta 1969. V Litostroju so delali tudi R6, 8, 10, 12 in 16. Prodajne salone so imeli v Ljubljani in Mariboru. Leta 1972 pa je bila prekinjena pogodba in sklenjena nova z IMV v Novem mestu. Ostalo je zgodovina. Dogovor med Jugoslavijo, v resnici Slovenijo in francoskim Renaultom je bil rezultat strateškega iskanja partnerstva strani slovenske avtomobilske industrije ter interesa Renaulta za širitev na Balkan in širše polje vzhodne Evrope. Prva ugotovitev torej je, da naši dobavitelji v avtomobilski industriji nikakor niso novi igralci na trgu in da so se znali od takrat do danes prilagoditi že na zelo veliko sprememb v avtomobilskih, evropskih in svetovnih trendih. Pogajanja so bila tudi takrat kompleksna in so vključevala tako stabilno politično klimo, kot tudi jasno začrtano gospodarsko strategijo. Ne le Slovenije, ampak Jugoslavije. Druga ugotovitev je, da imamo v Sloveniji tudi zgodovino in znanje dobrega političnega in gospodarskega pogajanja, ki na koncu pripelje do tujih investicij pri nas. Poglejmo zdaj na vse skupaj še v kontekstu aktualnih kitajskih globalnih trendov. Mogoče lahko najdemo kakšno redefinicijo. Ne pozabimo, da se je Renault takrat pogajal s partnerji, ki so imeli unikaten socialistični in samoupravni gospodarsko-politični model. Je pa res, da je takratni Renault v resnici še kar dobro razumel samoupravljanje, saj je bila tovarna po drugi svetovni vojni nacionalizirana in v državni lasti in je imela zelo močan delavski sindikat. Ta trenutek je pomembno, da vemo, da smo v Evropi znali sodelovati tudi takrat, ko so bile razlike med nami veliko večje, kot so danes. Le interes mora biti dovolj velik. Vprašanje za konec je torej, ali znamo stopiti skupaj in se dogovoriti, kaj je naš interes. Danes smo lahko videli, da še obstaja trg za velike, prostorne, superfunkcionalne, škatlaste avtomobile, kot sta ProAce in Courier. In tudi, da se vozijo zelo dobro oziroma da so vozniku prijazni avtomobili. In na drugi strani imamo primer Renaulta, ki je našel ponudbo, ki je drugi ne morejo dati. Z Renaultom 5, Twingo in katrco na evropskem trgu ponuja nekaj, kar mlada kitajska konkurenca ne more. In to je igrati na evropska čustva oziroma na čustva evropskega voznika. Katrca, Spaček, Hrošč, Fičko, Seicento in podobni bodo morali, tako kot so po vojni mobilizirali Evropo, zdaj elektromobilizirati Evropo. Ne bomo se pa na tem mestu in zdaj spraševali, od kje bodo prišle baterije za te avtomobile. No, tudi ne bomo se spraševali, kdaj bo naslednja avtomobilnost, ker že vemo, vmes skočite na mmc.rtvslo.si poševnica avtomobilnost in pa na naš YouTube kanal. Se vidimo. Srečno!